Development Authority Soragi Ahanbu Foundation Degi Thoram Kakching District ki Manung Channa Sora Bazada Library and Information Center the Pangthokri. Ngasi ki thoram adu da Kakching Kendra ki Hanagi MLA Yengkhom Surchandra retired IAS Kakching Jilla Parishad ki Hanagi Upa Adhyaksha Mohammad Nazimuddin Manipur Pradesh Congress Committee ki General Secretary Katramayu Kennedy Palel Gram Panchayat ki Hanagi Pradhan Mohammad Mukimuddin Sora Police Outpost की कमांडर ASI इसाक अली SDA सोरा की प्रेसिडेंट ML जुल्फिकर आलम शेख ना थोरमा पुसिंग ओइखी थोरमदुदा SDA सोरा की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जकीर हुसैन ना स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी असी करिगिदमक्ता सेमखिबा हाइबगी मरमदा अमदी मसिना पांगथोखिबा थबक थौरमसिगी मरमदा मरिक चुंबा वाफम कया फोंदोखी थबक थौरमसु नोइने अमगोइ Apa aja, kalau kau sports itu seno, sapoi dulu. Dan sapoi itu, inovasi seno kau community siapa ni? Hari ni sudah kau tahu kan yang mana? Hari ni. Studies authority or the sports development authority or SDA Fracna, football, anything. Kerana, asal